Siyahan naton balita lokal. Patrol car dito pinabagdaw Samar. Ginanbus. Hinmaging tutuhan na rebuilding NPA. Aditong detalye hini nga report. Ginpaarakan hinbalaan patrol car han kapulisan han pinabakdaw Samar samtang nabiyahe ang mga initi kadto barangay Pilaon para magdulong unta hin mga materialis para han irapabahay project kulupan Disyembre 11, 2021. Sumalahan pinabakdaw PNP gintatahapan nga mga miyembro han rebuilding NPA ang responsable han panambush. Dayon nga nakamanyuber ang panig han PNP ngan humagos sin pira ka minuto ang balyuay han bala. Wala naman may na-report nga nawata panig han kapulisan. Ginkundi na naman han otoridad ini nga mga pag-atake han mga NPA nga ano nga lain makabulig ha komunidad. Samtang padayon pa naman ang ginbubuhat nga investigasyon han natabo nga insidente. Para han balitang waray ginadapigan, balanse ngan ugo pa kamatuuran, Maria Arlene Gabon, Eastern Visayas Journal, Pinabakdaw, Samar.